Di panagbiag, ITAN aglabas, akas kimat nga pagdarikma. Itayamunuan niya akin po, malimbigat nuan niya nga ura. Umay kay amini gagayim kinkakapsa, aramid tay intay agidataw. Dakis manwen unaimbang, pada-pada amai pablaang. Ijay Gloria anay sagana, agtaing ada atalik na inadakis ton abakina sa uti Diyos kit iwanwan na ito dakis ton tiaramid mo tuok rigat di magungunam to. Nimno imbag miti aramid mo, naimbag miti magungunam to. Sa ibig isagabain tayo no awan pagib turki puso kamabiit o may ni Kristo di oras di tayo umay kay aminin gagayin